kesorkar ko ong ba kises ya ka ba kesorkar kala shim na kimat po kandau na ka diesel na petrol kumbang yatam ba kiwi kilong kesorkar ko ong ba kilong na kabanta ban penlut haka bedi baki education te kumta na kaliang ka jongi misa ko umdum baki jinglengo ba balai pat kesorkar ki ibeng yani kena hikai kam tani ki no hikai ad hoc LP school hadu kat ni di shanu kata ka sles ka klashim ki penlek bat kat kun ke jitu mu yusuk ka mede borong itep ka kesorkar ka kuwa ya ka quality education di habak kumne si kata ka quality education lara kesorkar kali kumne nimbar tangi kerpan kesorkar bakan rekam no ya equal work for equal pay bakat bakado ya cepen kod kalau ba namar kata ni lenti ba kesorkar kan lei hakan ka bot station ka bansa long no sen bakan lei na ka bansa jongi ni ka lenti batsa bakan sim ya kanu rai ka jongka bala rakam lei na kale ka jongi ni rai bangan sim dekri plak senjam ki ba kum ka sen nila bat belong di program jeki bat nila o ban lei wat sakakut ban wat ya ka hok ka jongi kani ka kran ka baki ai sani khat ajar wi ni kai kam pat biang le kam la ban ko ba ni na kam ki jongi kat kum ka jing kala nyok pon ka pon nak ta ka benta ka ba a lemba kali kam mandom ni pen kan mau hang ni bakat kum ka meeting ka bang ilaya kendu nilai long meeting bat ka sokar MVA ka sokar ka menchwa ba hak tu ka por ka sokar kalkula yang ni ba kin upgrade yakin ka ad hoc school syakatif system di nomor kata nakalenga jungi menta ni dawa bat ni bu ya ka pat mat ka sokar la ka syam jinge ya ka ban upgrade ya kini school ka jungi naka ad hoc syakatif set ni dawan sokar bakal pan kiu no keran ka jongi ya ketolak ka jongi nak khaar aja sakalai ko aja yui ni kai sebenai nanti ka poin ka balai ka bangi bu ahmad sokar ka lomba kumba ka long hadu mentang haki lower primary school ki ba mangi ni kai ki don hadu kelas nursery hadu kelas 5 kan baki no hikai ni don tang armut tikani ka syam jeng e ini bangan hikai bangan ai sakri ka ba penhun ya kena school ke jongi mak tangi dawa ni kerpat ke sokar ba kanam bang nyo ya taka quality education ba ke sokar ken lek kan bala bakan bu syu ina hikai ka bomot ki additional teacher ba ka jingwa ka jongi ka long iwe na hikai na ka mentak ke kelas lani lakum no kam dei banduna ya kesanmut hakwe ka school but kapoy ka khado kalong ba nakana ka jongi ni bu ya kana ka jing keli hakmat jong sorka ba kakum ka les ka banglayo naka sorka hi kata naka napo director ka office jong director napo diesel di kilis jong kini ad hoc LP school kakum ka list ka kila asani kidon sans pa san popratali ki school hapo yung kajalai brokoway kan bakal mo ini kalong bakat kum kan notification ya kabak sorkar kala penmi kan ni kan notification kabak sorkar kala penmi haka kabadi khat kana trek jun arja khat nyo kap mod ba hang ni ki peni bakini ki ad hoc LP school kidon hadu khat aspa arpusan te ka jingkali ka jungi kalong ba ki kini ki rus pa antrepreneur tali ki school haba katkum kanika les kabag niyo na po diesel kalong sans pa as po pra kadba katkum kanika notification kilong karas pa akusan